agama bagi kita semua. Tak mampu bagai menggoyahkan iman, Al-Quran jadi pedoman menjaga risalah agama kita, Islam tidak berdaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Alia Jumal Amal tahun pelajaran 2018-2019. 121 Ananda Liza Afrani binti Muhammad Ali Syariani, daerah asal Beirut. 122 Ananda Maisa Arifah Amalia binti Rinaldi, daerah asal Pidi Jaya. 123 Ananda Marhama binti Dr. Andes Saiful Bahri, daerah asal Beirut. 124 Ananda Mary Purato Aini binti Dr. Andes Jamin Bensin, daerah asal Pidi. 125 Ananda Miftahul Jannah binti Basri, daerah asal Beirut. 126 Ananda Munawara binti Husin, daerah asal Pidi. 127 Ananda Muramilanda binti Ibrahim, daerah asal Beirut. 128 Ananda Mutia Rama binti Rani Abdullah, daerah asal Pidi Jaya. 129 Ananda Damila binti Emnur, daerah asal Beirut. 130 Ananda Nadiatul Mutmainah binti Balhaki, daerah asal Pidi Jaya. 131 Ananda Nadia binti Bahtiar YS, daerah asal Pidi. 132 Ananda Nafizatul Afra binti Taufik Hidayat, daerah asal Pidi Jaya. 133 Ananda Nanda Eka Yusfira binti Yusuf SPD, daerah asal Birun. 134 Ananda Hafa Hikmatun Nisab binti Emridwan, daerah asal Pidi Jaya. 135 Ananda Nazira Sadrina binti Jailani, daerah asal Pidi. 136 Ananda Nazila binti Nasri Emnur, daerah asal Pidi Jaya. 137 Ananda Nikmal Maula binti Syukri M. Yusuf, daerah asal Pidi. 138 Ananda Ninda Kausari binti Mustafa, daerah asal Pidi. 139 Ananda Nisrina Firda Oktari binti Jamaluddin, daerah asal Pidi. 140 Ananda Nora Fitria binti Zakaria Syamaun, daerah asal Pidi. 141 Ananda Novia Putri Ayu binti Ayu Sufi, daerah asal Pidi Jaya. 142 Ananda Nur Aina binti Sulaiman, daerah asal Pidi Jaya. 143 Ananda Nurul Faizah binti Busmana, daerah asal Biren. 144 Ananda Nurul Fazla binti Muhammad Nasir, daerah asal Pidi Jaya. 145 Ananda Nuzulun Nisa binti Sulaiman Husin, daerah asal Pidi. 146 Ananda Putri Balkis Adila binti Bukhari, daerah asal Pidi. 147 Ananda Purata Ayuni binti Rusdi, daerah asal Pidi. 148 Ananda Purratul Ayuni binti Usman Hasan, daerah asal Pidi. 149 Ananda Rahadatul Aiki binti Dr. Andes Iskandar Umar, daerah asal Pidi. 150 Ananda Raihan Mulia binti Abdullah AR, daerah asal Pidi. 151 Ananda Raihanul Mina binti Ardia, daerah asal Pidi. 152 Ananda Raisa Ayu binti Sulaiman Aji, daerah asal Pidi Jaya. 153 Ananda
Pidi Jaya. 154 Ananda Rara Dianda Saputri binti Syarifuddin Mahmud, daerah asal Pidi. 155 Ananda Rozatul Maghfirah binti Muhammad Kadir, daerah asal Pidi. 156 Ananda Rozatul Jannah binti Muhammad Nur, daerah asal Pidi Jaya. 157 Ananda Rozatul Amalia binti Muhammad Hasan, daerah asal Pidi. 158 Ananda Rayyan Ramadia binti Tensyah Sulbari, daerah asal Pidi. 159 Ananda Rika Fitria binti Fikri, daerah asal Pidi Jaya. 160 Ananda Rina Dara binti Sofian, daerah asal Pidi. 161 Ananda Rizka Isnaini binti Nasrizal, daerah asal Pidi Jaya. 162 Ananda Rizka Hidayati binti DRS Bukhari MS, daerah asal Pidi. 163 Ananda Rizka Safitri binti Mansur Ismail, daerah asal Lok Semawe. 164 Ananda Rizka Unzila binti Zulkifli, daerah asal Pidi Jaya. 165 Ananda Rizka Zahara binti Awahab Nurdin, daerah asal Birun. 166 Ananda Rizki Anissa Husna binti Alamsyah, daerah asal Aceh Tenggara. 167 Ananda Salsabila binti M. Yusuf, daerah asal Bener Meriah. 168 Ananda Siti Elvira Aisyah binti Edi Gunawan, daerah asal Pidi Jaya. 169 Ananda Siti Fitria Az-Zahra binti M. Yusuf, daerah asal Pidi. 170 Ananda Siti Rifkah binti Mahmudi, daerah asal Pidi. 171 Ananda Siti Syara binti Jailani, daerah asal Pidi. 172 Ananda Siti Zakia Fadli binti Fadli Usman, daerah asal Biren. 173 Ananda Suci Salsabila binti Amiruddin, daerah asal Pidi. 174 Ananda Syarifah Khairunisa binti Said M. Yusuf, daerah asal Biren. 175 Ananda Syarifah Rafa Zafira binti Said Abdullah SH, daerah asal Biren. 176 Ananda Tia Nazila binti M. Jamil, daerah asal Pidi. 177 Ananda Tusi Insyira binti Amir Hamzah, daerah asal Pidi. 178 Ananda Ultari binti Nazaruddin, daerah asal Pidi Jaya. 179 Ananda Ulia Rahmatillah binti Bakhtiar, daerah asal Pidi. 180 Ananda Fifi Farazila binti Maimun, daerah asal Pidi.